Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapo kanipagayam tayo adani manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kamanpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ilinged na kumalatan itinagan adani. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Gapu iti kinaman nanginom ko naamamok ni Karen iti maysa a pagiinuman. Agkaaruba kami laeng iti ili. Inaram ko daytoy ket inaklon nakmet adagos. Inyawid ko nga rod iti balay ko, ket nagden na kami iti lasod ti 3 a bulan, sakbay a napagnumwan mi ti panagadal na ijay syudad. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. O anya, magustom ka di matlatiin nalak nga apartment para kan ka, Karen? Wen nakapimpintas ken naglawa. Mayat pa'y ti lokasyon na. Agyaman ak unay, Dani. Awan ang yaman na. Pakaragsakak ti mang tulungan ka. Kan may sa. Amumat no kasanong ti kinapatag mo kanya. Jak to maumang agyaman kan ka. Sapay ko tadi kan to agbalbalyo. Ah? Apay ko mga agbaliwak. Sikakid niya. Laklakayak nga adayo itinasrok asa nga pulo atawan. Ang mga namakabirok kanto iti ubing apang isukatam kanya. Anya? Di ka kadiagdanag. Ngamin, saan to ang mapasamak tikas na? Ay ayatan ka unay, Dani. Kastakmat kan ka, Karen. Ipatpatid ka unay-unay. Ket namnamaek nga i-guide mo ti panagadal mo. Iti kasta, makalpas kay ti kolehiyo. Agyaman ak, Dani. Agadalak anaimbag para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kasla ni Karen tinakita kapimanaw itayan ako. Uwen, nanang. Kaslag dardaras mat. Uwen, sang-sangbutan na ngamin ti biyaheng agpasyudad. Masapa ngamin kano ti klase na yung bigat. Kasta. Ket, kumusta nga iti panagadal tinobya man ako? Medyo marigatan ka no, nanang. Ang kunana mat akabailan na. Anya ka di itayan tay alalaan na akurso. BSBA. Uwen, kasjay sa nanang. Basta maipapan iti business. Sapay ko mga road ta igad na ti agadal. Tapno saan mo't amasayang dagiti pagbambanugam anak ko. Nilanang met, nasingpet ken nagagat ni Karen. Iso ang mamatiak ang makalpas iti panagadal na. Ne, sigamat gayam, Dani. Kunak no asino itayan ti agtuk-tuk-tuk. Amala, umunag ka. Agyaman na, Karen, ha? Anya may dagita awit mo. Nagadadumat. Inyagan kay ti abastom. Kapuros a prutas ken natnatang. Fresh from my farm. Ay, pasensya kan Diyak pa yun masangot ti agurnos ditoy. Madama nga min ti panag-review. Exam mi nga min no next week. Kasta, ya? Ala, bayam, tasya akong ti agurnos inton madamdama. Ay, uwan gayam. Nangan ka ka din? San pa'y kaririin ko laang nga ron. No awan ka nagtuktok, ang mga numat-maturugak pa'y laang nga aging gaita. Anya? Kaya't mo asawan, di ka pa'y nagharmusar. Saan pa'y? Napuyatan ak nga ron idirabi.
Ay kat ituloy mo pa lang nga rod ti maturog Ringan kan to, inton makaluto Ay, sige man nga Rod. Ay, napuyatan at ngamin na talaga. Kano ka pa'y asimang pa, tanak ko. Kasangsangpot ko launay nanang. Di mag-asak pa nga miniji palengke. Ate, inggatangan ka iti tinapay. Kan inlak aman kayo mutan iti sidan nyo. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Ayun gayam, imay ni Kapitan Idi Kalman, birbirukan na ka. Apay ka no nanang? Addan sa kanumanen baro a proyekto ti barangay. Kat sikat ni napili na amang itrabaho. Ay na, nagsayatan nga no kasta nanang. Dumalat tangamin no amuda na saya at kan pulido ti trabaho. Adda nga adda sumangbay a pagsayaatan, anak ko. Pudnunay day tananang. Iso pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, orajak na kaadal. Adulat tamat dagiti sumangbay a pagtrabahuak. Ba nag-arumbang laeng a pagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Tinasayaat. Mapan mo danunan ni Kapitan Ije Balayda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Nay, anyagay man ang dagitayin sangpo mo baraw. Inyagan kayo ti bagas kang grocery nanang. Ay na, agyaman ang unay abaraw. Awan na nyaman na nanang. Ay na, talaga ang nagasat ti anak ko. Ngamin, nakatumpong itikaskan ka. Nataer lang arudan, nagagat kan nakasing-sing putpay. Ni nanang met. Adayo nagasgasa takmet iti anak yo. Ngamin, kinayat nak. Uray adayo alaklakayak kamiso. Malaksid iti dayta. Makitak adi namot saysayangan nagiti bannog ko. Nang runa iti panagadal na. Ay na, do para kanyak barok. Awan parikot iti agwat ti tawen niyaw. Nulakit di ta talaga nga agin inayat kayaw. Ay kat sapay kumaa. Ta talaga ada kayon tinaytuding para iti tunggal maisa. Sapay la ko ma, nanang. Kumusta kan ka rin? Apay nga italasong batam ti awag ko. Idi pa'y kalman nga agteteksak. Kan umaw-awag kan ka. Pasensya kan, Dani. Nalipatak namin to'y cellphone ko dito'y apartment iti kalman. Diyak gayam na ikarga iti bag ko. Sakbay asim ragak iti pagadalan. Kasta ka di? Wan, narabyan kami ang nag-seminar. Kasta unay abannog ko. Iso adya ko na asikaso ti nag-cellphone idi nagawidak. Iso nga itaklangan na sungbatan ti awag mo. Ket, kumusta nga iti panagadal mo? Okay lang, Matt. Aywan gayam. Adamanan babayadan mi. Kasapulam ka di ti kwarta? Wen ko ma. Imawag ak ijay balay. Ngam awan ka nung pay magtimay pauit dananang. Di ka di makaawit ditoy? Saan pay Nagaduti as asikaswag. May stressak nga rudan kadagiti nagado ang arami di dya pagadalan. Sige. Itulod ko lang arodan di tayong ton bigat. Kat, di ka mataktak iti trabaho. Sana balin Tinapatag, ada ramatam. Kan may sa, kayat ka matla makita. Kailiw ka nga minang kat. Anya nga tano'y pauit mo laangan. Tapno uray di kan umumay dito'y syudad. Saan ka matlaang ngamin ang masango? Kaputa makumiko makidya pagadalan. Sige nga rod. Masapak tulangan ngagpailin ton bigat. Ipawit ko ti kwarta ka sa pulam. Ad-adda mintas ka, Karen Balasang ko. Kiminis ti kutis mo. Aglablab basit pa'y dagiti pingping mo. Ninanang Mat. Siyempre, nalamin ni Bagyo. Sana ka maininitan. Iso siguro ako na yung aking minis ti kutis ko. Ay na, nagasat ka anak ko. Ngamin, kinayat na ka ni Karen. Kat siyempre mo tananang. Nataer mo to anak yo Malaksit iti dayta. Nagagutak pa'y. Sa bagay, nataer ka mo't di ang agpaiso anak ko. Nangisit ka laang basit. Ninanang met. Tall, dark, and handsome nga rod. Ako na dagiti kaadalak, nanang.
Pagyamanak una ay balasang ko. Takinayat mo ti anak ko. Oray adayo nga inaunang itisika. Age doesn't matter, nanang. Tinapatag, agin inayat kami ni Dani. Wan matket di balasang ko. Kat sapay ko tadi kanto agbaliw. Awan ti rumbang pagdanagan niyo, nanang. Medyo nabayag mo't adi ka nagawid dito, Karen. Wan, nanang. Ado nga mintin kamakam ko jay pagadalan. Iso nga itaak lang manan nakaawid. Aya, ay kat say-saya atom nga ron ti panagadal mo, balasang ko. Tapno addan tumot maipagpanakil mo. Bakay, Apay ka de lakay. nagadumot ti grocery di lamisaan. Apay sa dinaw tinaggapuan da gijay. Iniyag mo ni Dani tay agsapa. Adapay dua ka ban abagas nga inted na. Ay, nagsaya atin no kasta bakay. Ay huwan nga magkas na nakababain mo nga rudan lakay. Sanda pa'y nga agasawa iti anak ta. Ngam kanayon amang yumay iti abastuta. Imbag kumamot ano saan na apagad-adalan di anak ta. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam bakit. Nga main, saan mo met adinawat? Inted na met. Kan may isa, uray saan da pa'y nga agasawa iti anak ta. Patyek nga isudan to mo ilatag katuluyan. Tinaw. No maminsan, adamot pagsayatan na. Nga may, itapay laeng, amo tayong ti ugali ni Danay. Saan akas ka nagiti daduma dita? Nakalaslas-tog da ngagsasaw, nga mawa mo ikarkari dagayam. Ay sabagay mo't kit di alakay. Nagasat kid di anak ta, nga main, iso ti inayat ni Danay. Tam ka pagad-adalin na pa'y. Agab, anya ti panagkunam lakay. Iti anya. Ay ayatan nga tamat ti anak ta ni Danay. Ha? No bilang ta makaadal ni Karen, saan nanto nga tanga ibain ni Danay? Saan mo't siguraw? Unay kalaki din ay. Di mo kumamapagpanunutan iti kasta dyan na mau. Panagkunakit ay ayatan namot ni Danay. Tanya pala birukin na ngayon bilang. Natarmot ka ni Danay. Kinaggagayt. Nagsingpait. Kinaganos pa'y ataw. Ala, di kagdanag. Siya kundi makamo amang yapan ka ni tatang mo di ospital. Agyaman ak unay, Dani. Ibaglaang tada ka akanayo namang tultulong kanyak. Kastamat tan iti pamilyak. No awan ka, jaklam mo na niya ti aramidag. Awan ang yaman na kunakmanan. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Pamilyak mo ti pamilyam. Tikid di pa nagadal mo tinto na rem. Di kagdanag. Siya kundi makaamo dito eh. Sige nga, Rod. Awagan nakto apaman amayapan mo ni tatang iti ospital Iti kasta, maamwak mat no kasano ti kasasaad na. Wen, ala, tagrubuatak labi 8. Kalpasan na, mapana ko ni Jibalayo. Sige nga, Rod. Agan-anad ka. Bye. Wen, agyaman nak. Bye. Hello, Karen, anak ko. Hello, tatang. Kumusta kayon? Kumusta tirik nayo? Awan rumbang apagdanagam anak ko. Nasaya atin ti kasasaad ko. Kinapudno na, kapampanaw lang ni Danay. Iso ti gimatang kadag iti agas ko. Inikan na kami pa'y iti kwarta ka ni Nanang Mau. Kasta ka di, tatang. Ala, noan niya timbaga ti doktor. Iso kumati aramida niyo. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Uy, nanakaw. Ay, uwan gayam. Pa'y di ka kadipay makaawid. Kita to makaawid ak into no may alawas, tatang. Umawag ak to, apaman amalpas ko dagiti aramidag dito Ala, nakaw. Kailiw da ka nga minan. Isu asapay la ko maata makaawid ka. Ure, may salaal daw. Kailiw kayo matan, tatang. O sige nga, Rodan. Baliwan tayon tumanan ti agsarita. Ado pa'y ngamin ti aramidag.
Sige anak ka. Bye! Uy, Manong Dani, si Kamot Gayam dito. Dandani di ka na ilasin ha. Tumataar ka ngamin. Sika talaga, Venus. Mangrabak ka man ako nakon. Apay nga ay asaan kayo mat ang nagkuyog kiniin San Karen. Kwa, kasano ko mga kuyog kami? Kat adamat iji bagyo ti kasinsin mo. Ha? Ni, bagyo ko nam. Kat no isumat tinasabat ko itay Manong. Nasabat mo ko nan? Amangan no sa bali. Kahit ko asawan, amangan no nagbidot ka lang itinakitam. Kasano ko mga biduta. Kat no nagsao kami pay nga rod. Gimatang iti karne kan natang. Iso ka no ti pangrabyan da ita. Ha? Rinawak ko pa'y nga rod, sa mabuting kamay, ngamin lumuklok magmat, ang agis isom laang mat. Sa bali latta ngamin no nalaing nga agaywan tinobyo na, saan ka di Manong Dani? Kwa, una. Sige, mapanak man pa'y nga rod iji balay da, Venus. Kat, agyaman na ka. Awan anyaman na Manong Dani. Sige, agan-anad ka Karen? Di ka kumagong ungat, Wen. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, Dani? Ada ka di parikot mo. Uwan no, parikot iti nagbaitan ta. Ha? Ne, apay mata na sa ludsud mo day ta. Una, takas ano. Sakala umawag ngamin no masapol mo ti kwarta. Anya? Pasensya ka na, no kastagayam ti panagriknam. Ang awan matyam mo kaparikot. Amangan no panunot mo laang day ta, Dani. Kwa, pasensya ka, Wen. Pasensya ka, no anyaman tinaibagak. Sorry, Karen. Pakawanan na ko, ma. Nalabit aban nung kula da ito eh. Isa tila mapampanunot kon. Awan anyaman na, Dani. Maawatan ka mat. Pasensya ka, Wan. Makumikumak nga mina talaga iti panagadal ko. Isuhasan ka pa yun na masikaso. Okay lang. Maawatan ka, man. Pasensya ka lang kung makanyakon, Wan. Makonsensya pa ikit din itinaibagak. Nagadado lang arudan na pampanunutan. Mainay-nayo nakpay. Awan anyaman na, kunak manan, Dani. Kan may sa, talagamat nga dabasol ko. Karen, Oo, sige ha. Idaba kong da ito ay, at upay nga mintinaskan nga ilapas ko. sige. Mangipanak mamat iti merienda dagiti trabahador ko. Agan anad ka kumanditawan. Wan, kastamat kan ka, Dani. Sige, bye. Sige nga, Rod. I love you. Bye. Ambom barok. Kasta unay apanagyaman migan ka. Gapu ka dagiti adun anay tultulong mo kada kami. Nang runa ni Karen. Awan anyaman na nanang. San kayo mo't asab sa bali kanyak? Gaputada kayo kat nga ron tinaganak tinobyak. Subag mamanolaan abulan kat agturpusan ni Karen iti kolehyo. Uwan nga ron nanang. Kamaw dyanan na. Agturpus matlangan. Mabalin kami tumot siguro nga agkalay sa. Ay katuan abarok. Ada amin kan ka desisyon. Makaamo kayon kan ni Karen nga agtulag may papaniti dayta. Saan kamin amakibiyang ta nahustuan kayo matan iti tawan. Uray kasta. Kasapulan mila tamat ti panarabay yo, nanang. Ngamin, amumi nga adu nga amang ti padasyo iti panagpamilya. Ay katuan na. No may papan iti dayta awan parikot. Laglagi pa inyaw nga adda kami laang dito'y anakasuporta kada kayo kan ni Karen, Dani Barong. Ay, agasam man ka na kan. Bili ba ka talaga iti kinaalis to, ma? Ha? Saan la trabaho iti aldo ti pag-alis tuam?
Alisto ka pa'y ngagtrabaho iti rabi eh. Ni, anya tiket mo sawan, Uncle Berto. Masikog magaya mo ni Karain. Masikog ko na, Uncle. Kawan! Isumati ang warwara sa damag dito yung lugar tayaw. Anya, Di mo nagraduar ni tabulan aya. Apay no tulagan yung tikalay sayaw. Itikas ta, mamabinsan tikas to siyaw. No siyang lamay sa uresanan ngagtrabaho ni Karen. Patsek asan ngagbisin ti pamilyam, kaputan nagagat ka. Nagagat ka ngagtrabaho. Malaksid iti dayta. Ay sos, naglaing ka pa'y adumiskartay. Saan aya kanakan? Pakawanan na ko, Dani. Diyak amo ti sawa Karen. Nagtalakakan ka. Impay ko amin akasapulam. Kastamutan ti pamilyam. Awan sa bali at pinampanunot ko. No di ti pagsayatam. Apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanya ka. Anya launay tinagbasulakan ka. Awan, Dani. Awan basol mo kanyak. Siyak din nagbasol. Nagbalinak analupoy. Gapoy iti kaawan mo iti sibay ko. Inayat kaning patag ka iti kastaunay. Kastamot ti pamilyam. Hangim apay. Inayat kamat, Dani. Ammom dayta. Iso na lang takasla na pukaw dayta. Gapoy iti panagin na dayota. Ininot anat nagtirik na ka ni Alex. Gapoy iti kanayo na panagkuykuyog. Ken panangan andingay na kanya kabayatan ti kaawan mo. Iso na lang tanalada unti amin. Idinaamwak nga dagayaman pamilyana. Apay ngay talang ay pagamtay toy. Itatamasig kan. Nagbutangak nga mindani. Amok nga gungat ka. Ta sino ti maragsakan iti day tangay na ramid mo. Nagdanagak nga mga nubabawyam amin nga intultulong mo iti pamilya. Una yan, Karen. Pakawanan na ko, Dani. Ala, gusto na ita pa nagsangsangin mo. Anyang nga rod. At daditan, nalpasan ti amin. Di kagda nagtapakawanan ka. Iso na lang. Tagas lang namin pinsanan, anapukaw ti panagayat ko ka. Dani. Ngiburay no kasta. Agtalinad lata ti panagpagayam ta. Kabayatan ating tingitingag tirik na para kan ka. Awan mo't siguro ti may bagam. Amom no kasano ti kinapatag no kanyak. Iso na lang. Ta sa anak ba't a robot. At damat puso ka masaktan. Sapay ko mata maawatan na, Karen. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. May samanen a naimbag, naragsak ken na bendisyon nga aldaw ti nakikablaaw kada kayo amin.
Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Katrina manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas may papankan ayat. Gapu iti panagayat ko kanin Nathan, inpaay ko amin a panagayat kan pamatag nga iti udi ket syakmet gayam ti agbanag a nakakaasi. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy, Nathan. Anya ka di ti basol ko. Wano pagkurkurangakan ka tapno saktan na kakastoy. Ibagam. Baka wanan na ko, ma. Saan kong ayayatin ni Isabel? Sika lang di ayayatek. Anya. Aklo na ka nagbindutak. Nakasagana ka agbalbaliw para kan ka. Nathan. Ika na kiti last chance. Tapos panagnak ko kan kati panagbalbaliw ko. Kat ikarik asan ko asayangan day tagundaway. Diyak ka mo na anya teramidan. Nagsakit na itangin naramid mo kanya. Amok ti karirik nam, Katrina. Ngam amok ang mamakawan ka. Iswa pangasim ko, ma. Ikanak ko maiti maudi agundaway. Una yan ti kastoy. Ti rumbang nga aramidam, ikam iti pagnakman day dya kaayan ayat mo. Saan arumbang nga aramidan na kan katikasta? Ay, una yan ayat ti kasta a boyfriend. At dalang arudan amin kan ka ag babae paylaang. Day tangarot ti jak maawatan. Ipapay ko matamin. Iti amin arigat na. Adda aklat na. Iti ragsak na. Makipagragragsakak man. Ngabjak man mo. Ay na, una yan ni Nathan aya. Napudno akan kwa na. Iso ang masaksak tanak akastoy. Sapay la ko mata saan na asayangan ti gundaway nga inted ko kan kwa na. Ay, agpanunot ka na imbaga na kaw. Tatang, Ay, amaw manakaw. Ti ayat, rumbang asaan nakaapaspasakitan. Saan nakangaikan iti banag apakadagsenam. Agam no kasta ti ipapaay na. Ay, saan nga ayat dayta? ngam ay ayatak ni Nathan, tatang. Anya? Siguro, panubok laang para kada kami ti inaramid na. Ngam saan namat akayat asawan, nga agwin naswas kamin, gapo laang itiday di a babae. Amok ngay ayatin nakmat ni Nathan, kas iti panagayat ko ken kwa na. Padakan ka dayta. Ngam sapay la kumata di mo ited amin kan kuana. Mangibati ka para iti bagim. Masikugak, Nathan. Ah, Oh, apay kasta ti langham. Saan ka kadian naragsak ang maadaan tan iti anak? saan matakas ta? Naragsakak. Mabit lang. Mano abulanan ti sikog mo? Duwan a bulan. Iso a pangaasim ta igaad mo ti agtrabaho. Saan man a para kanya. Ngam para iti agbalin nga anak ta. Wen, ikarik dayta kan ka. Liklikam kumandag iti barkada. Kas kada bisyo. Panunutom ti agbalin nga anak ta. Wen ka ni. Nagiti amin asaan ang nasayat nga aramid ko. Ikarik ang baliwak. Para ka na kayo iti agbalin nga anak ta. Masikog ka kunam, Katrina. One friend. Apay anaramid mo dayta. Ha? Siguro, panagkunam, no maadaan kayo iti anak kat agbaliw ni Nathan, anya. Saan mo't akas ta, Elisa? Anya nga rod. Basta. Ay, agpanunot ka kuma na imbag friend. Saan kayo pa'y nagkalay sa kaninatan? Maadaan kayon iti anak. Ngam, saan nga umdas day tarason? Tapno agbalbaliw ti may sa tao. Ha?
Ala, sapay la kumataag na kamatantikayan ayat mo, friend. Anya ka din daytoy nga aramidam, Nathan. Ha? Anya ti bagbagan? Di ka man naging didingawan ang mom. Ah. Nabasak dagiti conversation nyo iti babaem. Ah, Anya, aglibak ka pa lang. ko, Kunaklakit din nagbalbaliw kan, tamaadaan tan iti anak. Nga mapay, anya ka di pa iti sapsapulam iti sabali a babaeng awan kanya. Ibagam. pakawanan na ka. Diyan kaya yata ni Joan. Awan relasyon mi. Anya, agdadata lang arudan, aglibak ka pa lang. Unay kan, aglablabas kan, Nathan. Saan kun nga mo na niya taramida, tapno lang agbalbaliw ka. Oh, Inikan ka idin iti last chance, tapno agbalbaliw ka. Nga maawan lata. Pangaasim ko ma. Ibagam no anya ti amo may papankadakwada, Harvey. Katrina, pasensya ka na. Anya nga rod kat imay kamot kanyak tapno agsaludsod. May papan ka ni Nathan. Ibagak ti amok. Ngam pangasim ha. Di mo ibagbagakan ko na nagsarita tawan. Mangnamnama ka. Sipod pa eh. Amok nga dan relasyon da Nathan. Kan Joan. Anya. Kanayo na palagi pak ni Nathan. Nang runa din ako na kanyak masikog ka. Kanayo nga ibagakan ko na agbalbaliwan. Tagbalinan nga ma. Angam, awan matlat ta. Anya. Diyak man amoy iti day ataw. Di kagdanag. Diyak maumamang ipalagip kan ko na iti day toy. Agyaman ako na, Harvey. Nakasaritak ni nanang kantatang idi na minsan ngal daw. Kaya't da nga kalaysatan, Katrina. Ha? Tikat ni nanang, sakbay nga ipas ngay mo ti agbalin nga po ko da. Kaya't nalpas ko man ti pan nagkalaysata. Nasaya at dukas na. Kaya't mo saman, umanugot ka iti singasing dananang kantatang. Pagsayaatan ti pamilya. Apay kit dinasaan. Agyaman ako na eh. Iti kinado ti nagbasbasulak ka nagkurkurangakan ka. Kaya't mariknaklat ta ti kinapudong kanyak. Sabay ko mga rod. Tadi kan tumauma kanyak, Katrina. Sigurado ka kadi, iti day ta desisyon mo, friend? One friend. Ay na, jak amo na niya ibagakken ka. Naimbag man, tauray kasano, ti kinababaero day jay Nathan, kat umanugot kalata apay kalay sa kenkwana? Friend, maaddaan kamin iti anak. Iso ang mamati ak ama kaamiris tumatlaang. Ay, Saan man nga ita, ngam amok amadanon tulat na. jak amo no kinamartir mo day ta. Pasensya ka lang kuman iti panagsasaok. Panangisakit ko lang kan kagayam. Saan lang akas gayam no di kat kabsat. Ha? Idi na amuan na masikog ka. Saan lata nagsardang iti saan anasayat nga aramidan na. Kasanong tulangan no agkalay sa kayon. Friend, Ay na, denggem dito ibagbagakken ka, friend. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti may sa tao. Tandaanam dayta. Sigurado kan iti desisyon mo. uwan tatang. Anda kang kaday ta. Tatang, kinapudno na. Ado dagiti mangibagbaga kanyak. Ano mabalin kat sa anak pa'y apaikalay sa kininigdan. Ngam amok ngamin nga isumat ti pagsayaatan ti pamilyami. Nang runa iti agbalin nga anak mi. Wala ang panunutom kumamit tabagay. Uray maminsan laang. Kanayon mo ang panunutan ni Nitan. Ngam si Kangay. Kumusta Kangay? Ha? Maminsan pa'y. Panunutom ti bagay manakaw.
Ragragsakak, Nathan. Kasta Ahmed, bakit? Nakaragraksa ka. Kaputan alpastial daw ti kalay sa ta naragsak ti amin. Nang runa ti agsumbangir a pamilyata. Jak may ladawan ti ragsak marikrik na kita. Nang runa unay kanyak. Gaputa manulaangan abulan ti orayan. Ipas ngay kumaten ti anak ka. Excited ako, Katrina. Diyos ko. Sapay lang kumataday tuyon ti rugi ti panagbalbaliw mo. Wen, di kagdanag. Talagang agbalbaliw akon. Para kada kayo. Api ngay ta ka laang. Itay pingagsang-sangit ni baby. Siguro si katisap-sapulan na. Ay, pasensya ka na. Nag-overtime kami ni trabaho. Iso, naladaw ka nakawit. Naturog ka din ni baby. Naturugan tadi na kan nauran. Mabit lang tagpulasa ka. Saklutag ti anak na. Tapno makapangan ka natin. O sige, tani mabisinak matan. Agpulas ka ko na. Ngam di ka mat maibat anday ta cellphone mo. Ay ko, pasensya ka. At da ngamin ibagbaga ka ni Harvey. So, kachat-chat ko ita. Ala, ibagam no anyaman day ta ibagam. Sublato matan ni baby. Mga anak, no saan ka pa'y amangan? Kumusta ka matan, honey? Ayos lang, honey. Nga mariknak ti panagkapsot ko. Siguro, iliw ko kan ka ti makagapo no apayakas to eh. Di ka madanagan tagkita tayo itong bigat, ha? Namnamaagday ta, ha? Wan, honey. Awan mo tin kariking ka, Jack Tinungpal. O sige, medyo busy kita. Awagan kan tulatan itong bigat, wan? Bye! O anya, Nathan. Aglibak ka kadipay kanya. Ah. Itatanangag ko amin tinagsaritaan nyo kini John. Itay ka pa iti likudak. Juan, iso anangag ko amin. Ah. Kunaklakit din no nagbalbaliw kan. Ngam saan matgaya. Katrina, kastoy, pakawanan nak. Pakawan ko na. Manon at yan sa tintan ko kan katap nagbalbaliw ka. Para iti anak ta. Ngamawan lata. Diyak amo na niya teramidag Nathan. Dito'y gayam ti pagsarsarakan nyo iti asawa kanya. Awanan ka iti bain a babae. Tinungpanak maglatan! Katrina, Houston! Saan ko asardangan day ti a babae? Mabit lang, Katrina. Makunam lang nga asawam ni Nathan. Gaputa nagkalaysa kayo. Ngam siyak ti ay ayatan na saan asika. Nathan, agsao ka. Tapno sardingan nak daytoy a babae. Houston, agawitan, Katrina. Pagsaritaan ta dayto iji balay. Saan kuma ditoy? Ala, agawid kayon. Ngam daytoy ti tandaanam, Katrina. Uray anya pa iti aramidam a panangitali iti asawam. Ti puso kan panagayat na kat adalata kanyak. Amok asyak ti ay ayatan na saan asika. Panagkunak kat inaramid ko mat amin nakabala. Ngam saan gayam nga umdaskan ka. Manumatan adaras nga inikan kay ti tiyan sa tapnog balbaliw. Ngaman niya tinaramid mo. Katrina. Nadantay ti anak. Manugutak ka pa ikalay sa kankan. Ngaman niya ita. Kunaklakit din no umdas dagi dyan ngay naramid ko. Ngam saan matgaya. Baka wanan ako, ma. Diyak kaya tantag karipagan ka. Magbalbaliw ako. Aramidak ti amin. Tapno maliklikak ni Joan. Saan? Manipod ita. Itad kon ti wayawayam. Nalabit ang husto ni Joan. Nagkalay sa ta, kanadan anak ta. Ngamiti puso kan kaunggam. Isulat ta tinagyan na. Pumanaw kan dito'y balay. Katsapay la kumatag na nayon kiragsakyo iti dayjay a babae. Sapay la kuma. Day ta ngamin ti ibagbagakken ka, Katrina. Ngam di ka mat ngamin dimngag kanyak.
Una yun ti kastoy, friend. Mabalin mo mga ikaso, ida. Apay ngay, asaan mo nga ramidan? Saan? Dumtang tulat ta ti karmada. Saan pa'y ngay ta? Nga masigurado ka dumtang to. Ay, day ta dya ibagbagak idikan ka. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti may sa tao. Anya ngay ita, sikatin nakakaasay. Wan nga rod, friend. Numabalin la ko mga isubli kinapalamas. Inaramid kon. No idi pay la kumadamo an naamuam nga da sa bali a babae itibiyag na. Nakiwin na suwas ka human. Angam saan mat? Ayos lang ang friend. Basta mo itibagik asa anak anag kurang kan ko na. Nadalos ti konsensya. Ay, sa bagay matkit di ah. Ala, amok akabaulam apadakkelan ti anak mo asiksika-laeng. Di ka mapukawan itinamnama. Ngadan tulat tamat sumangbay itibiyag mo amangayat ken ka iti si pupudno. Mala, saan ka nga agliday, anak ko? Di mo sayangan, tikas kan kuha na. Tatang, Bayam nga agragsak ita itikas dyan nga raramidan na. Ngamadan tulat taguntaway, maamiris na, nga iso tinagbasol, ken nagkurang. sapay la ko matatang. Ngam no dumtang tumanday ta kanito. Itapay lang. Ibagbaga kun asaan kun tupulos nga aklonan. Umdasan dagiti inararamin. Kan dagiti imparparik na nakada kami nga agina. Tapno itadmin ti wayawayana. No may papan iti anak niya. Saan ko aparitan nga umay na sarungkanan. Ngam no may papan iti panagsublina. Saanan. Ay, No idikat kanayon ko nga ikan iti tsansa. Saan itan tatang? Nabanugak matan. Ay ayak ti bagik kapukan ko na. Ngam bumangunak para iti anak ko. Saan akaraman ni Nathan? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Cristina, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat a dumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas a Jaktopulos malipatan. Jak may ladawan tinalaos asaem anariknak gapu kadagiti pasamak asaan ko aninamnama. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. At ti kwarta manak ko. Agyaman ak nanang. Agan-anad kay Jesyo dada. Kandi mo baybay anti panagadal mo, wan? Wan nanang. Sa anak mo ta makibarbarkada. Amuyo day ta. Tamanipod high school ak. Balay kan pagadalan lang ti ayan ko. Nasaya at dayta anak ko. Ala, mapana ko nanang. Tamangan nawanton ti pagluganak. Ala, ingka nga rudan anak ko. Ano sama taday tala ang ti kwartam ama itad ko. Tinatang abalon mo, di mo liplipatan. Wan nanang. O sige, mapana kon. Umawag ak to no nakasangpet ako ni boarding house ko. Hello, Badet, anak ko.
Hello, Nanang. Kumusta kayo dito, balay? Okay lang mat, anak ko. Sika, kumusta mo ti panagadal mo dita syudad? Okay lang, mat, Nanang. Naawat yung ka dito text ko itay bigat. Awan nga minon ti allowance ko, Nanang. Wan, anak ko, nabasak. Ngamjak mo't din nakareply. Gaputawan load ko. Iso nga inuray ko nga umawag ka. Kasta ka di? Pasensya ka na. Awan ti maipawit ko itang aldaw. Saan pa'y ngamin ang nakaibaga ni tatang yu iti kwarta kini Manong Elmer. Kun may saan pa'y anaibiyahe jay natang tayo anak ko. Ngam di ka madanagan. Tapaman ang mailako day jay. Kun makasarita ni tatang mo tibos na. Agipaw itak adagos. O sige, Nanang. Di kay unay agdanag. Urayag latan ti pawityo. Sa nabale, tadamat ni Beka agayam ko ang mabalin ko a pagbuludan no bilang laeng. Agyaman nagtamaawata manak ko. Awan ang yaman na, Nanang. Aywan gayam. Naku na tigayam ko at tulungan na kano ang makastrag iti pagtrabahuan na. Ang mga numarigatan ka anak ko. Saan, Nanang? Part-time lang mat day jay. Isupay nga minapang allowance ko ti masweldo. Di kay madanagan ta kabailak day to'y, Nanang. Maalangarod, agan-anad ka dita anak ko. Asino ngay nga tanti ayaban ta at tumulong kan ka amang bunag itinateng tayo lakay. Uray saklatan bakit? Kabalak mo't nga uray saklang. Ngam lakay. Na mga alata iti katwak. Isupay man na natangdanan ta. Naimbag ko man o nangina tinateng. Awan mo't tan libre ang maayaban ita. Nababangamin ti presyo ita tinateng. Barang umina kumamat iti sumaruno abulan. Wan nga rod lakay. Naimbag kumamot no sarili ta timulat ta. Saan mat nga rod ta supply mat. Sana bali bakit? Agan anos na pa'y laeng. Patsek ang makalungaw tayong tumutlaeng. Kanyang naibunag ka di amin ni Bayaw, tinateng niyo di kalsada, manang? Naibunag na siguron Diyak ngamin na pan ijay. Tanagituludak iti ubing ijay pagadalan. Kasta ka di? Asino nga iti kadwayo ang nagbunag? Awan isula ang tinagbunag. Ibagbagak ang mga la iti kadwana. Ngam isukano pa'y atangdanan na kunanamot. Sa bagay matkid ka. Sapay naglakat tinateng ita, manang. Wan nga rod ading ko. Sapay la kumaatang uminamot. Ay, barbareng. Hala, panawan ka pa'y manang. Inak nga rod kita ni Bayaw nung naibunag na aminan. Tano saan? Tulungak, tapno maibiyahe matan. O sige, katagyaman nak ading ko. Nagsarita kayo ka din kini Manong Elmer, lakay? Uwan bakit? Naimbangero tanang tadlata iti kwarta. Nga uray saan pa yan ang bayadan dyan natin tayo. Naimbaglaang ang tanasing putibos tayo ita. Uwan nga rod. Makaawat ni Manong Elmer. Uwan kayam. Kunak man, lumapan ka agipaw iti allowance ni Badet. Mapanak alakay. Yag mo nga rodan ti mapan ko ipawit. At to iti 2,000. Ibagam iti anak ta nga anusan na pailaday ta. Wan lakay. Ala, inak nga rodan iji store. Inak agpa-cash in. Sigurado nga agur-ura yan ti anak ta. Hello, Badet anak ko. Hello, Nanang. Naala kong timpaw iti ang kwarta. Nasaya at no kasta anak ko. Ano sampay laang day tawan? Wan, Nanang. Umdas da ito yung allowance ko iti nasurok at walawas. Kat, kumusta ti panagadal mo? Okay lang, mat, Nanang. Manulangan alawas, ag-exam kamin. Kasapulak man ang ti pagbayad ko iti tuition fee. Ungaya man niya. Umadani man ang ti panag-exam yo. Mala, di ka madanagan ta ibagakin ni tatang mo. Sapay la ko mga rod tang umina matan tinatang. Wan nga rod, Nanang. Tapno adamat kumasukat ti bambanugyo ka ni tatang. Aywan gayam, kumusta mat dagiti kakabsat ko, Nanang? Okay dalaang mat anak ko. Ngam adadapay laang ay ije pagadalan. Intun madamdamada pay asumangpet. Nasayat nga rod no kasta. Ala nga rodan, Nanang.
Ada pa'y aramida ka project ko. Umawag ak tumanan inton bigat. O sige anak ko, agan-anad ka dita. At titikid-kid daw manak ko. Agyaman ak nanang. Igaid mo ti agada na. Kanti kanayon ko nga ibilbilin kan ka. Liklikam ti pan nakibarbar kanda. O nanang, kinapudno na. Awan mo ti barkadak. Ken makita yung mo tunggal malpas ti klase. Kat adak-adagos di ti balay. Nasaya at nukasta. Itultuloy mo day tangar aramidam. Saan ka ang makibarbarkada? Nang runa kadagiti amom asaan anasaya at impluensyada. O nanang, Ala, ingka nanak ko. Umunakan ang mapan iji pagadalan. Itulod kumot ni ading mo inton madamdama. Kasano itan lakay. Awan maipaw itakin ni Badet. Kat ni, dwalaangan nga aldaw kat agig samdamatang. Parikot ko nga dakat. Napanak ka ni Manong Elmar. Nga mawan pa'y maitin na. Ay, kasano da ito yan? Sa payawan tiyan mo ka mabalin na pagutangan. Padasak man timapan mangibaga kini Cesar. Barang ada kwartana. Uwin nga paiso. Barang anda. Sapay naggigiddan, maibibos pa yan ti bagas tayo. Panagbabayad pa'y itibil ti kuryente kan danom. Ala, ingkan bakit? Tapno madanon mo iji balay na. Ay, pasensya ka naman ang. Awan mo ti maipautang ko kan ka. Ay, kasano da ito yan? Ti panag-exam launay ti kaanakam. Nasken ngamin nga agbayad iti tuition na ita. Naigatang kumot ngamin iti fungicide dyan abat-bati ang naglakwak itinatang ko. Ni ngay, Boss Elmer, di kayo nang ibaga? Napanmat ni bayaw mo. Ngam na kunana ka nung nga awan pa'y maitad na ita. Maawatan mi mat tanababangarod tinatang. Amumot day jay, no addakat mang tadlat na. Nagladaw ka ngamin nga imay manang. Ala, saan na bali ading ko? Padasak man timapan kini kumari dolor. Barang adda maipautang na. Una manang, pasensya talaga. Napanak kini ading ko Cesar. Ngam awan tinautang ko kankwa na lakay. Kasta ka di. Kasano da ito yan? Napanak matlaang kini kumarik adolor. Ngam awan matlaang. Tanagpapada tayo matitimula anatang. Unay matindi kastoy. Ang tawag mo. Sigurado ani badet-detan. Si kaman ti makisarita lakay. Diyak amon maanya ti baga. Ijag bungarod na kasaritak ti anak ta. Ilawlawag ko kankuha na ti amin. Tapno maawatan na. Maawatak mat nanang, di kay ka di madanagan. Anak ko. Agsardengak pa'y laang iti panagadal ko, nanang. Sa nabali ta makatawan mat laang. Agtrabaho ak pa'y laang. Tapno makatulong ak mat laang kada kayo. Nang runa iti panagadal dagiti kakabsat ko. Ay, Sa nabali, tay tuloy kung tumanan inton umay atawan. sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo, anak ko. Wan nanang, makita kan maasyanak unay kada kayo kan ni tatang. Ay, napasensya ka na, anak ko. Kinapudno na, saan mi akayat kinitatang mo nga agsardeng ka. Ngamawan mo't maaramidan mi. Talaga ngamin nga awan pangalaan mi paylaang ita. Kas itinakunak, maawatak nanang. Saan anasakit tinakam ko iti panagsardeng ko. Agsubliak ijay syudad, tagtrabaho ang. Ay, agpada tangaruden nga agsardeng nga agadal, friend. Wan nga rod, friend. Okay lang. Sana bale, tamay sa laang matatawan. Ituloy kong tumanan inton umay atawan. Wen ano santa pay lang trabaho. Itikas ta, makaurnong tamat. Wan, friend. Maala, agawid ta nga rodan, friend. Itikas na, makaina na tamatan. Masapatan tumanin asumrek inton bigat.
One friend. Imbag man tao kila ka ni Badet as sumardeng pa lang iti panagadal na manang. Wan nga rod ading ko, na imbaglaangan ta makauawat mat di ka anakam. Nasingpet kan nanakam ni Badet. Amo na tiriga tibiyag. Iso am awatan na. Ket pagtrabaho na ngay ka no? Ijay matlaang syudad Adda ka no restaurant di Antinive ka agayim na. Ijay ka no ngagtrabaho. Kasta ka di? Una, anusan na pala ti agtrabaho tap na makaurnong. Ket agtuloy to manen. Sayang mat. Sapay naglaing mat dayjay nga ubing. Wan nga rod, masaysayang anak matlaang iti panagsardeng na. Ngumanya ngay nga rod. Sana bali manang. Ituloy nanto. Ni dyan pala, kan tiburido kyo ti paggastusan nyo ita. Napay ka dila kay, rabi ipay laing ang mangririing ka. Bumangon ka man. Apay, Ada ka dilot mo. Awagan man ti anak mo no dalod. anya, Madingamin ti tagtagainap ko. apay lakay. Basta man iti tagtagainap ko, may papanin ti anak ta. Isu nga awagam, takayat ko akasarita. Ay, sapay awan lod ko. No ka ngamin, iso ti umawawag. Kasta ka di. Ay, hala, ituloy mo nga ti maturog. Siyak matad makaturog ka po itinay tagtagainap ko. Urayak latan nga aglawag, ta siya akong ti mapanaglod. Amuyo ka din nanang. Nagmaditi tagtagainap ko di rabi Ha? Tawagan nyo man ni Manang Badet. Ta kumustaan tayo. Anya ka di tinatagtagainap mo. Ngamin, oray ni tatang nyo. Kat isumot lang ang tibagbagana. Kasta ka din nanang. Iso nga rod anasapa anapan ijay istor anagload. Ngam awan pa'y mat anak subli. Urahin tayo latan Kaya't kumata makasarita ni Manang. Hello, Badet, anak ko. Hello, auntie. Ha? Sino da ito eh? Kanaping agsangsangit ka. Siyak ni Vika, auntie. Tigayam ni Badet. Ha? Awanan ni Badet, auntie. Anya? Dual daw ngamin na sana simrak iti trabaho na. Di namat ngamin sungsung-batan ti awag ko. Isungay maya kundi ti dagos na. Ngamkas tayo matan tinadanon. Anya ti kayat mo asawan balasang ko. Tsaka mo na sino tinangaramid iti kastaygan ko na. Ngam nasangput akala mo lamo. Kan nadigos iti bukod na dara. Anya? Saan? Saan ang pudno dahit na? Saan? Apoy wakas tuloy anak ko. Una yung tigas na napasamak iti anak ta. Nagsingpat ti anak ta. No, apay ngay naramid na kan kuha na tigas to. Awan konsensya na no asino man ti aday tilikudan napasamak kan ko na. Isumit lagaya makas jay anak maditi tagtagainam mi ka ni dyan. Tagas to'y magdayam tinapasamak iti anak ta. Awanan ti anak ta. Nagsakit para kanyak ngay na makitag ti kastoy alangan. Ngawanan ti biyag na. Diyos ko. Iti kinaado ti managdaktakas. Apay-pay lang at ti anak ta. Tinakapasamakan kastoy. Apay. Mangan ka na, Manang Kristina. Duan ngal daw, adi ka nang nangan. Jak pulos marik na tibisin ko. Ha? Pampanunutak, no niya tinagbasulak iti Diyos. Taapay ngayon tulok na napasamak ti kastoy iti pamilya. Manang, di mo question na rin ti Diyos. No di ka, ikamang tay kidikan ko na ti amin.
Sana maturog ti na Marsa. Amunan o niya tinapasamak. Ken amunan o sino tinangarami di kastoy kanuana. Ket isunton ti makamu amang dusa. Malaksid itid dusa na. Itilintag ti tao no bilang matiliw. Diyak mo, no kasano nga klunag na ito, yan napasamak. Nagsakit. Nagdangsan itirik na. Nangro na kanya ngay nana. Nakita mo ka di timpos dahi ti Facebook, bakit? Anya day chay lakay. Nakaalinggad na kiti mapaspasamak. At daman ka no pinatay dan iti syudad. Babae matlang agtutubo. Sinaragda iti silid na. Anya, Ket naging gaita. Saan pa yan natiliw ti sospek? tunggal at damadamag ko akasta. Malagip ko ti anak ta. Bakit? No saan napasamakan ko na tikas iti bagbagang. Siguro, nakaturpos matan. At ako mamot ng trabaho na akas iti arapaap na. Nagrigat alipatan dagiti lagip tinapalabas. Uray mano atawan ti aglabas. Saan lata mapunas iti panunot ko ti anak ta. Sapay na kuma. Tano asino man ti suspek iti bagbagam a pinatay damanan. Sapay la kuma tamatiliw. Kat ikaro na iti pagbalutan ti naramid na. Sapay la kuma, bakit? Sapay la kuma. Dua atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak, nga maging gaita kaslasaan ko payla ang amaaklon tinapasamak iti anak ko. Nang runa no adda dagiti madamdamag ko akas iti napasamak kenkwana. Nagrigat nga aklonen, nang runa iti biyang ti maysa nga ina akas kanyak. Nagrigat, nagsakit, nagsaem ti mapukawan iti anak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Christina. Ken ka pagayam, Christina. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam. Pudno asaan a mailadawan tirik na ti ina a mapukawan iti anak. Nang runa no saan a napakadaan ti pasamak. Ikamang tayo nga rod iti Diyos ana marswa ti amin, ta ison ti makaammo iti napasamak iti anak yo. Alakastan pagayam Christina, ket pagyamanak manen ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.